Bakunzi ba Ematox turabasuhuje aho muherereye hose tujya kubagezaho amakuru arimo kuvugwa hirya no hino mu isi. Dore zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize aya makuru. Minisiteri y'Uburezi yihanangirije ibigo by'amashuri bikomeje kwishyuza ababyeyi amafaranga ngo adafututse. Turaza kubabwira ko muri Kivu y'Amajyepfo harimo kuvuga imirwano ikomeye cyane muri Mwenga hagati ya M23 ndetse na FARDC. Turajya kujya mu gihugu cy'u Burundi tubabwira ko Brigadier General Gahunga akurikiranyweho gutuka Perezida Ndayishimiye. M23 irimo kuvuga ko nta mucancuro n'umwe uzongera gusohoka hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amahoro. Ubwo namwe murabyumva uzagifatwa wese agomba kuzajya ngo ahita yicwa. Turaza kujya mu gihugu cya Israel tubabwire ko icyo gihugu cyarasha hakoreraga Perezida wa Yemen. Perezida Zelensky we yashimangiye ko nta gace kariko kose ka Ukraine kagomba gutwarwa n'Uburusiya uko byagenda kose. Nandi makuru menshi atandukanye reka yose tugaruke tuyava imuzi ni muzingo ngende Emmanuel Shimimana. Ematox ijwi ry'amakuru y'ukuri n'ibiganiro. Mu makuru yacarambuye reka tubabwire ko Mineduc yakebuye amashuri akomeje kwishyuza ababyeyi amafaranga adafututse. Minisiteri y'Uburezi ibukije amashuri ya leta nafashwa nayo ko hari amabwiriza amaze igihe yarashyizweho agena umubare w'amafaranga ntarengwa abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke abanza ndetse n'ayisumbuye bagomba kwishyura atandukanye n'adafututse amwe mu mashuri akomeje kwishyuza. Minisiteri yibukije iby'aya mabwiriza mu gihe hari amashuri yo hirya no hino mu gihugu akomeje gusaba ababyeyi kwishyura amafaranga ya hato na hato mbere y'uko umwaka w'amashuri wa 2025 2026 utangira. N'ishuri ryitwa Mubirigi Catholique Technical Secondary School mu mafaranga y'ishuri mu 45 umwana batagomba kurenza yiyongeraho arimo ibihumbi 12 yiswe yo kunganira ishuri, amafaranga 25 yiswe y'agaseke k'umubyeyi, amafaranga 7,000 y'umugati nandi atandukanye. N'amafaranga ro yishyurwa kuri konte enye za banke zitandukanye. Ishuri rya ES Mukingi ryo mu karere ka Ruhango ryo amafaranga yiswe y'agaseke k'ababyeyi yasabwe ni 13,650. Amafaranga y'agaseke kandi yasabwa ababyeyi barerera muri Notre Dame de la Providence do Karubanda ho mu karere ka Huye aho ababyeyi basabwe kwishyura amafaranga ibihumbi 35 yose. Mu rwunge rw'amashuri rwitiriwe Matade ruherereye mu karere ka Nyanza ababyeyi basabwe kwishyura amafaranga y'ishuri bagomba kwishyura agomba kwiyongera ibihumbi 25 yiswe ay'imibereho myiza. Muri groupe scolaire officielle y'Ibutareho amafaranga y'umugati ababyeyi basabwe na amafaranga angana n'ibihumbi 25, mu gihe muri Notre Dame du Bon Conseil ho mu karere ka Gicumbi amafaranga y'ishuri yagizwe 99 n'amafaranga 300 yiyongeraho arimo 30 yo gukodesha matera ndetse n'ibihumbi 65 y'imyambaro y'ishuri. Minisiteri y'Uburezi mu butumwa yandikiye amashuri yisunze amabwiriza agenga umusanzu w'ababyeyi mu mashuri ya leta y'incuke abanza n'ayisumbuye yashyizeho muri Nzeri 2022 yibukije ko umusanzu w'ababyeyi utagomba kurenga ibihumbi 45 ku gihembwe ku mashuri yisumbuye acumbikira abanyeshuri n'amafaranga ibihumbi 19 n'amafaranga 500 kuyigisha abanyeshuri ariko bataha. Amashuri y'incuke n'abanza nk'umusanzu ntugomba kurenza amafaranga 975. Hano rero bakavuga ko aya ngaya ariyo mafaranga amashuri ya leta ndetse n'ashyigikiwe na leta atagomba kurenza. Nyamara bakavuga ko rero kugeza ubu ngubu barimo kuyarenza ndetse bagasaba amafaranga y'umurengera ababyeyi hato na hato. Abaro bakaba bihanangirijwe bakavuga ko ukomeza kubirengaho iki kigo kizagera gutya kigafatirwa ibyemezo bikomeye cyane. Amakuru yacu reka tuyakomereze muri Kivu y'Amajyepfo harimo kuvuga imirwano yahuje M23 ndetse na FARDC muri teritwari ya Mwenga. Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Kongo aravuga ko iki cyumweru tariki ya 24 imirwano yongeye kwaduka hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta mu mudugudu wa Numara muri sheferi ya Kigogo muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko iki gitero cyagabwe n'inyeshyamba zaturutse ikaziba
umwe mu bayobozi bo muri ako gace yagize ati iyi mirwano yatangiriye mu murenge wa Itombwe ku munsi wo kuwa gatandatu. Uronga imirongo myinshi y'abarwanyi batwirwaneho Gumino, Android, Red Tabara na M23 yagaragaye mu gice cy'umudugudu wa Rubumba muri sheferi yavuzwe haruguru mbere yo kwerekeza mu ishyamba rihegereye nk'uko bitangazwa n'urubuga rwa Actualité. Amakuru aturuka muri societe civile avuga ko inyeshyamba za Wazalendo ziyobowe na Rumahongwa zirahitwa Imuhuzi. M23 iri ku ruhande rwa Rubumba mu ishyamba rya Matunda. Umwe rero mu bavuga ariko ijyana wo muri ako gace yongeyeho ati Muhuzi, Kalungu, ahitwa Bibangwa, Rubuga, Masango, Mukungubwe, Kateja, Kabareke na Kizuka niba Wazalendo ngo bahari. Aha rero Muhuzi ngo ifatwa nk'icyicaro gikuru cy'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri teritwari ya Mwenga. Amakuru aturuka muri kariya karere yerekana ko mu cyumweru gishize ihuriro rya M23 ryagerageje gutera Muhuzi ariko ntiryagira icyo rigeraho. Ngo rero ntacyo M23 yigeze ivuga kuri iyo mirwano irimo kuvugwa hariya. Aya makuru reka tuyakomereze kuri aya ngari kuvuga ko nta mucacuro uzongera gusohoka amahoro muri Kongo nk'uko byagenze i Goma. Aya makuru yo mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri X kuri iki cyumweru nimugoroba, AFC yavuze ko imenyesha igihugu ndetse n'amahanga ko kurenga ku ihagarikwa ry'imirwano bikorwa n'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo rikomeje. Rero kuva saa 6 kuri iki cyumweru, ubwo ndavuga ku munsi w'ejo ku itariki 24, izo ngabo zigizwe n'abacancuro b'abanyamahanga ziri kugaba igitero kibasiye uturere dutuwe cyane twa Kadasomwa no mu nkengero zaho ndetse n'ibirindiro bya M23. M23 rero ikaba yongeyeho ko ibitero byahitanye abantu benshi ndetse bikanatuma abandi benshi ngo bava mu byabo bahunga ibisasu biri guterwa n'indege zitagira abapilote. Ihuriro rya AFC ryongeyeho gushimangira ko ryiyemeje kurinda abaturage no gukuraho icyahungabanya abaturage ngo aho giherereye hose naho gikomoka. Rikaba rero ryongeyeho ko nta mucancuro kuri inshuro uzasubira iwabo amahoro nk'uko byagenze i Goma. Aha rero bakaba bavuze ko abacancuro bakomeza kugaba ibitero hariya kuri M23, bakavuga ko batazongera nibaramuka bafashwe. Nta mucancuro n'umwe uzongera kubabarirwa ngo yongere gusubira mu gihugu cy'iwabo. Ibintu ni bibiri: ni ukubafunga, icya kabiri ni ukubica, kuko no kubafunga bavuga ko ngo byaba ari ugukomeza kwishyiraho akandi kazi ko kubafunga, kubagenera ibyo kurya, kubacungira umutekano. Oya, bavuze ko umucancuro uzongera gufatirwa hariya ku rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, M23 izajya imurasa ni mu cyico nta bindi, uwo ngo bijya bigahita birangira, kugira ngo batazongera no kwibeshya ngo bazongera kugaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko bafashwe hariya ubwo bariya barwaniraga hari Goma. M23 yarabafashe, maje kubafata ibanyuza hano mu Rwanda, ibacungira umutekano, ibakorera ibishoboka byose, irangije ibemera ko baca mu Rwanda bagataha. Nyamara ngo baratashye bamwe bageze iriya barongera baragaruka nanone, bongera kugaruka banyuze mu bindi bice bigenzurwa na Kinshasa. M23 ikaba irimo kuvuga ko itazakomeza gukina imikino nk'iyo ngiyo, ko noneho uzajya ufatwa ni mu cyico nta bindi, ibyo bigahita birangira. Abacancuro rero bararye bari menge. M23 nawe yarakaye ikavuga ko uzongera gufatwa ari uko umwica, ntabwo izongera kujya imufata ngo imubwire ngo wowe ngo subira mu gihugu cyawe. Wapi, M23 nayo murumva ko yafashe imyanzuro ikakaye cyane. Reka dukomereza amakuru yacu mu gihugu cy'u Burundi, tubabwira ko Brigadier General Gahungu akurikiranyweho gutuka Perezida Ndayishimiye. Urwego rw'u Burundi rushinzwe iperereza CNR cyangwa se SNR rukurikiranye kuri Brigadier General Gahungu Berthe ibyaha birimo gutuka umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye. Brigadier General Gahungu yatawe muri yombi tariki 21 nyuma y'amezi 3 akuwe mu nshingano y'umutekano muri ambasade y'u Burundi mu muryango w'abibumbye i New York kuva muri 2021. Hari amakuru yavugaga ko ubwo Brigadier General Gahungu yahamagarwaga i Bujumbura yabanje kubyanga bitewe n'ubukene ngo yari afite bwaturutse ku birarane by'umushahara w'amadolari 7,000 atahawe na leta y'u Burundi.
bikavuga ko amadeni yari afite i New York arimo n'amafaranga yagombaga kwishyurira abana be biga mu mashuri yaho, ngo yatumye atekereza guhungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Canada, ariko ntibyamukundira. Ubwo rero Brigadier General Gahungu yafatirwaga i Bujumbura, impamvu yabiteye ntiyahise imenyekana. Gusa nyuma y'uko urugo rwe rusatswe ku wa 23 Kanama, byamenyekanye ko akekwaho gukoresha konti zitandukanye z'imbuga nkoranyambaga agatuka Perezida Ndayishimiye. Amagambo rero akekwaho gukoresha ku mbuga nkoranyambaga arimo ku Burundi ngo butagira ubutabera, kandi ko ngo bumeze nk'imodoka iri mu muhanda ariko ngo idafite umushoferi. Byamenyekanye ko ubwo Brigadier General Gahungu yageraga i Bujumbura muri Gicurasi 2025 ngo atahise asubira mu kazi muri polisi y'igihugu, kandi itegeko ryaramusabaga kutarenza iminsi 3 atarasubira mu kazi. We rero ngo yafashe icyemezo cyo kongera abamurindira umutekano. Mu gihe Brigadier General Gahungu yafatwaga nabwo ngo yabanje guhangana agaragaza ko atakabaye afatwa n'abapolisi bayoboye na Colonel, kandi ngo we ari generali. Igikorwa cyo gusaka urugo rwa Brigadier General Gahungu nicyagenze neza ku bakozi ba CNR, kuko batabonye mudasobwa ye ariyo batekerezaga ko babona amakonte yakoreshaga mu gutuka umukuru w'igihugu. Brigadier General Gahungu rero afungiye muri kasho ya CNR i Bujumbura. Abapolisi bamurindaga nabo bakaba bafungiye mu ishami rya polisi rishinzwe kurwanya ibyaha. Hano rero ntabwo ari wenyine ufunzwe, kuko amakuru arimo guturuka ari i Burundi avuga ko uyu mugabo afunganywe nanone n'umuhungu we, akaba afunganywe nanone n'abamurindaga, akaba yarafunganywe ngo n'undi muhungu wundi wakoraga mu rugo rwe. Atazoroherwa na gatoya, kuko buriya gushinjwa ibyaha byo gutuka umukuru w'igihugu mon cher ntabwo ari ibintu biba byoroshye, aba ari ibintu bikomeye cyane. Iyo wamaje rero gushyirwaho ino kese, murumva ko ibintu byanga bikunda biba bizagira gutya bikamukomerana. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyagabye ibitero mu bice bitandukanye bya Yemen, birimo n'ibirindiro bya gisirikare binabarizwamo ahakorera umukuru w'igihugu. Ni ibitero byagabwe ku cyumweru, ubwo ku munsi w'ejo bikaba byaribasiye cyane cyane umurwa mukuru wa Sanaa. Israel ikaba yavuze ko biri mu murongo wo kurwanya abahuti. Yagize ati agace ka gisirikare kanabarizwamo ahahoze hakorera perezida n'inganda z'amashanyarazi za Adar na Hizazi n'ahandi habikwa ibikomoka kuri peteroli ngo harashwe. Reuters yatangaje ko ibitero byagizwemo uruhare n'indege byaguyemo abantu 46, abandi benshi barakomereka. Israel yagize iti agace ka gisirikare kanabarizwamo ahahoze hakorera perezida n'inganda z'amashanyarazi, aho ngo twaharashe kandi tukaba twagize gutya tukarasa ku birindiro by'abahuti. Ibiroro by'umukuru w'igihugu byarashwe na Israel bikaba byarahagaritswe gukoreshwa muri 2024 nyuma y'uko abarwanyi b'abahuti bigaruriye umurwa mukuru Sanaa. Umutwe rero w'abahuti uhanganye na Israel ugenzura ibice byinshi byo mu burengerazuba bwa Yemen. Kuva rero Israel yatangiza intambara yo kurandura Hamas muri Gaza, abahuti bayinjiyemo bavuga ko barwana ku ruhande rwa Hamas. Igitero cy'uyu mutwe giheruka kuri Israel nicyo wagabye ku wa 5 ku itariki 22 z'ukwezi kwa 8 ku kibuga cy'indege cya Ben Gurion, ariko ibisasu biza kwangizwa bikiri mu kirere. Uyu mutwe w'abahuti murumva ko nawe ukomeje guhangayikisha igihugu cya Israel. Niyo mpamvu Israel yafashe icyemezo cyo kugira gutya ikabarasaho byanga bikunda, ikavuga iti natwe tugomba kubagabaho ibitero kandi bikomeye cyane. Reka amakuru yacu tuyasoreze mu makuru arimo kuvugwa mu gihugu cya Ukraine. Tubabwire ko Ukraine yavuze ko nta gace na kamwe ka Ukraine igihugu cy'Uburusiya kigomba gutwara. Uyu mugabo rero yabitangaje avuga ko uko byagenda kose ibiganiro Ukraine igomba kugirana n'Uburusiya ngo bagomba kuganira nta kibazo, ariko akavuga ko ibyo gutwara ubutaka bwa Ukraine ko Ukraine itazabyemera uko byagenda kose. Nyamara Uburusiya bwo bukavuga ko kugira ngo bwemere guhagarika imirwano ari uko Ukraine igomba kwemera ubutaka bwose igihugu cy'Uburusiya cyafashe bwa Ukraine ko bugomba kuguma mu maboko y'igihugu cy'Uburusiya. None Ukraine ntabwo irimo kubyemera. Ese bizagenda bite? Aba bagabo bazaganira bate? Bazahuriza hehe? Ese bizagenda bite kugira ngo amahoro aboneke mu gihugu cya Ukraine? Murumva ko ibintu bikiri kure cyane.
reka rero bakunzi ba Hematox tubashimire, amakuru twaba tubafitiye nayo ngayo, mukomeze kugira umunsi mwiza aho muherereye hose.